Pada TMC si Turki sentil di kalayaban tunai. Pada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkelah Pada TMC si Turki sentil di kalayaban tunai. Pada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai. Dagi sepangut kinangkit kam baki nang kersan jaka Trinamool Congress Muslim area mentang sini kong hakan reuterek urumpang kilawan ban penisono syaka parti BJP ban kersan yuba HM Syangpliang uba jelba ji Kharsawai uba de ujeres Katrim Muslim blok ula ino kam naka parti TMC ulong baka daw ka papelong uban peniso syaka parti BJP kade bau kandidat jangki uba bat skemar benyang ubanya kon naka parti TMC ukramyo ya tiket hadin ba ada penbenai kikirteng kum tai kila rai banwan kersan yuba HM Syangpliang. Nangaliang jonga uba Gilbert ji Kharaswai uba deru jelas ketri jongka Muslim Trinamool jongka Muslim Trinamool Congress TMC berok away ya konsensi hadin ba ngilak tristom ya ke parti ngilak don ya ke parti la kumbash teng stem ban tristom ban ya kun ya kene election MLA ada apply hari ke ek ba ja kan rutrik jong bra Januari ba naliang jongi ukertong ubangi la bu ban ni yakun le project ukamyo ya katikan badhe hadin bagi yo ya katikan naliang jongau junas ketrihi ngali kleng-kleng bani kendu ya kinong kersan ban aiman sim ya kinong kersan bat ngilio ke jiwan kendu jongki kandidat ba peru na ki bani kun mau selam ban panlo ya ke kersan hari ngim semla ban sim ya karaya tu kopor gilang ya sonong kersan hadin bagi ngilai kendu yo babat skamar benyang ubang ngilat mur pendiang bani kun ya election hadin mengilas naliang jongi lasim yang rai banam ikon so ya election naliang jongi ngelai mani kendo i pat ba nilai kumno ngelayat ban wat ya kubur kleng-kleng ya konsultasi baro cispa andu putli gisinam bat anda ka simpo dengi kuma simrai duna bani kendo i pat ba hadin naliang i jonga ngalalio ban kendo baro i pat ba saban sim ya karai de hadin kata naliang i ba HM Syangpliang u XMLA jonga Muslim Konsi ubadiru kandidat parti BJP nang nena Muslim Lawan mani kendo ngalaikan rangba badi balai kendo i ba nganalang jonga hi berkaing jonga marwi ngalong bakloi ban peniso sang bat kersan ya ping election Henry hadin bangalek dan kejiakan ngalek so pai ba ban pentip ila de bangangan kersan simat ki pai ba buan ki kumno pin ino yangi ban nalang jonga hi kum mengajukan barabor ba longkat balong jakat baja kumno yalam hi jonga dongatan election dengan election remne jom long namik pat long ru ya pik pat ba nganom ino kata ada promise ka komitmen jonga ya ki pat ba jonga Muslim konsensi badai halo tanong rem bagi pat ba baro na ki unit paper ki bangila form na TMC ki ong bangin but ba ya pi ba hangno pi lam kum no yalam badai hadin bangla ino no ya kam junas ketri hakini kendiat sngi na jonga Muslim TMC kum junas ketri jonga TMC bat nglasim ya karai ban yalami ki pat ba ban ay ka jingkersan ya uba HM Syangpliang akan ke election pemerintah namar kumbalong mentang ngilap hai kemat yakin yakin kandidat baru ngilap hi ba Syangpliang dewe uba bitam bat anda ngilap khot ya jelang hang jongi bani kedu yakin kersan ngilarai dak we kasur bangin wan bat kersan di ba Syangpliang om benrung se ke parti BJP ki breu ki jongi ka kenhun ka jong apok ka jelam ka jong hi baro nginom rung se parti BJP hari ngin ai ka moral support ngin cuan bat kersan ya uba Syangpliang dak jemen jurlang baro bat kani kasngi ba ngi pentipat ba rong si parti Henry ngin suai taga jingkersan ya u kertong jongga BJP pi thole mengi nakai kadau ba pi patiket pi mio tiket TMC hadin bangila trai kilawan khot yangi omdai mangi ki ba letterwa hadin ba naliang ka parti TMC wan khot yangi ban dia trai ka parti bat kala kularu ban aya ka tiket hau ba skaman banyak tinggilah rung sika parti hau benai September ada rung seperti ngilai trai seperti ngila don kajing kemen ru bat ngila khan pha ku malong ngila form ha du nyau putli tamki primary unit te ka ngila sutu bagi don ya kala ngila ya trai sit ram berpai ba nang kesang lu ai sa ya kajing kersan yang nama ngilang dei bat thamai ha kesan hima sima ka dong katai ngimpat dong ka thak ne ka no ka dak sneu ngila banong
Dahulu tapor waktu ipot ngelayat try rek sendat ikaptep. Ngina kebik lenti ba ngin yo ba ya ketikan hak santrik yang dewari ngini kenduk datang mukul sang maru ngini kan repau sebat dia kerja hak ada trik jong brajuri 8 bulan etiket jawai pan omsha kakenhuan kajongi. Dimenta pi Gejing ya naliang iba cem yang ikwa yang abangan senran kum nungilam lacai gas ngi ban lek ban tep kerteng hang teh ha di si office. Te ngong bang amla ban lek cem dayok ban lum swa. Menin arba je jan miet ngidang yok ban phone bat i yang ba dokat bala hi naliang jong ang skot pangi nong senran. Handai ngin sa pediang ye gibi yo kersan jongi ngin sawan ai kersan ye pi ke moral support haki area. Handai lakum no ngapen dikena ye pi ba naliang jongi hi transpat ne po arajar ngin ai ke kersan bapura yo ba sepliang handai akan ti ba menta. tiba help bat scam pada menta in kersan ni no. Naliang iba bat scam ngatrai he kejat singi kin sayu i yai bayin ai le si dolang ne kunum nuru hari katang ampul apat om te ngikir mani ke babai te insa ai hi statement ke jongi hakini kejat singi. Kendia batai kendia menurut yang bah jet bah macam japliang hang ni kita lang ke UDP NPP itu kami selok upi ne Gila. bos bang ko Naliang ki kandidat i ngai tu pi la kila pa lagi bro jongki hidon ki bawan kendo markemat kita ndo mengi telefon. Ada naliang ka jong akum no ilam jong adong tan ngam ong bo ba champiang ubiang sispa ke sispa ro ngam ong ba kiwe kimbiang nganum kento yaki ngam hanrai tak kan we hadin ma bisal punya ngilap hi ba buat sebenarnya udah we biang tam balong no mikmat kadang tan ba om dai dong tan ro buat ke jelahir ro ke we jumta hati MC kisah tak kenal ti kini kersan ni biasa nak liang ka jongi hingi tharai ba nginum lahi ba manda baro re maybe kum no 75 80 kin don be ha ka kila kami no nak TMC